Jauh-jauh tu sa kajam-jaman na makai cina na sudevat. Saka tu chua kajam-jaman auruja sopui na kai nuat samas imadai tua tau chikar ni marku. Imazai tua tapuru katu wuna makayan imazai tua Shiva karan pajudusa purwa karan. 马可福音16章9节到20节。Ka sang-sangasan na adaw tua makapitu ka malalia. Mavalo ti Yesu sa kipapatsun sang-sangasan tay Maria as makadara. Ay chua ti Maria sinawan nga ka tay sangas ni Yesu tua pitu akuma. Baik ka ti Maria sa tau sikri azwa marka sara-sara ni Yesu na sari walau mau au na mavalu tanga ti Yesu saka ku pinasuna nanga ayai ni Maria lakwa ka ramanta tiamaju ini ka nama saro ka tebri langa taichu malia nanga uta kina kemudahan ni Yesu ka kipapatsum toa madusa sara-sarat vai-vai ka demavat apasa tu ala au vai ka zwa madusa kiseperiu sematwa marka zuma sara-sarat sa tau chikri tia maju lakwa ini ka kasaro auta azwa madosa ka virulilan kipapasung ti Yesu to azwa mantapuru kato macidi na maringuringul sa kirivani tia maju toa patara nekanu sarwan ta semas toa patara na kedusura uta warung saka inika na masaru tuazwa marka na patsuna nga teh maju tu pina pevalu tanga sa ibu wanga teh maju maya tusu sau vaiku penuring-ringet tua ikat sawan paselayar temau ciker tua kana sawanga tua na penakarwarwa kai ana masaro sa kipakiraurawa saw ki mapas ling lakwa azwa inika masaro ki penti tu masam pasariu au ai tua marka na masaro saw uri mapatsuna namaya tutsu chinimasan kinudan uriku ngadan si virat nyamaju tua marka akuma uri ibu anga tua jawawana kai uri makaya jemaja setua atuvi nuka temeker tua sipacacai inika uri makudangata no zapatan kijajasan nia maju kina cawan-cawan nua marka sa ucu saw ki mengua anga sakamaya ayang pai ka maka aibu anga kaya maju marereng ati Yesu pasa bababen pasa dari babau sa irat dalu te kanawan tua semas pai vai ka marka sara-sarat semazwa tua nuazuanga temau ciker tua kai nua semas au marerai na pusarat daya maju kipu sensengan pina pupitsuran daya maju tua sibaran papatsun tua sinimasan kinudan sini pukelang sini pakelang tu paurit azwa sini tau ciker nia maju kai aicu kai nua semas satu soal kajam-jaman asini pupatarwan tanitin
新眼光的生命呀。那么把万那是把出那拿西，在台湾不少基督徒似乎成为一种礼拜天才上教堂的身份而已，失去初代教会那种信仰的热忱。个人或信仰团体无法再长出复活主的力量。过去的信仰前辈和宣教师，无论在社会政治的改革、医疗传道或宣教事工的参与投入，都是在教会最困难的年代带来最美好的见证和影响。信心会开启人内心的双眼，有信心才能真正看见复活的主。这是基督徒生命中非常重要的功课，也是宣扬复活基督的力量。复活的基督是改变我们内在生命的关键，让我们怀抱信心，拥有新眼光的生命，再次在台湾社会上见证基督的复活大能。是那样都错个dia menjaman nuna masarutin nuna pena ulidan jen ai cuaca saran manarui makai pasun ta mana valalu ta semas saka ai cua titina sinja ta yau ta cuaca kini kacawan na pajang rawa cai cuaca kaki turuan ta yau mana ta sibebekana pasmarau paskelang paslayar ta mana akina balutan ni Yesu toa ijo kate pichuran aichua membaluta ti Yesu Kristo maka maumal toa cha kini kacawan aichua cha nasi ta yau nuna masarutin toa nama sijo toa na mace sa balut ti Yesu azwa cha sarana kodara rabat aruina gamaugotin toa mana na bena wana ta sipatsunana ta nasi sakada maka tinana papurigu pakelang toa timai manga imajai kacawan toa pichur nua ta cemas ati Yesu Kristo ayaya pasamarau papu pichur tanutina mapulat saka ini kama nuami na ta nicho sa samatyuka ya saka maya aichuno talijua toa ta sika inurian talijua toa ta sikituruan toa sisyu talijuan toa ta sika tutulan adehai latinana kamelang latinana kituru-turu toa kaino atsema saca kisawan saca liminji toa ta jitan ta yawi juma nama ta jua manarui makelang mana ijua ta saran mana ijua ta sintong toa ta saran toa ta tsema saikana pasamara wa popicu ratisu na tiaken sakatu chua sini pa kini menemetanu tem 在跟随耶稣基督的生命力中，我是否真正经历复活的主？新眼光的生命对我的价值观产生什么样的改变？现在都说大家们aruta kigaluina kinmen latina gemalo kinmen ayakana pasamrao saka kainuri。亲爱的天父，感谢你赐下恩典，即使有时我无法全然相信。仍求你开启我的眼睛，使我因为复活的主，在生命艰难的时刻能经历你的带领，深知你是以马内利的主。愿复活的主成为我生命的盼望。阿尼亚卡梅达里巴巴，阿尼亚卡基林安的耶稣基督。Mali-mali aso sinipagaw-gaw ta napaksumali arawat sa may gumi. Lakwa iluan kama na masaro. Laso chinera kay chua niya matsa ayatwa na makeme na masidwa patsun to mana masaro to ijo valwalu ta semas nijo to niya sisra payanga to niya mongdai lamana na kipaparang tanusun aso tinyakan tanuamen lana makeme na kiparenga paraw ayatwa kamalaman to katepitsuran sunanya semas masidwa to amanya Kasijuan tuamanya pujangaran aparotanga ayakana keaun saka mali-mali ku inuri pakata sungadam ti Yesu Kristo. Amen. Mali-mali tu sa kadam-daman na makaitina na sulivat saka na makaitina na misalang
misla selang sumupu kilaroi tuang kai no semas latinana takamela tapupi sur tomana sini turu sini pada zekat no ta semas sakatu swasina apuro kai no semas imazai tuang tapuru kato sepata kayan taya karam sepata karam ka beri-beri lananga kipapasung ti Yesu tuan zua mantapuro kato macitila na maring-ringul sa keriwani tia maju tuan patara nekanu saruan tuan semas tua patara na kedesura uta varong saka inika na masaru tuan zua marka na pasunanga teh maju tu pina pevalutan anga aya aicu kai noa semas saka latina na kemelang latina na pulingalingau tu saka zaman-zaman asini pada zekat dan tin tu saka zaman-zaman saka majemali latina na suliva tu saka kini adavan taja ping an